updates Ekinihiiro ha TV West ni Sarum Best Ekinihiiro ne birabiri na mwenda byo kwezi okwa mushanju omwaka gw'2017 omukichayi kacheka ekikuru munonge cyandeta ni motokeji mwana reba motoka nonda kuferwa kutwetwarira motokeji okangura motokeji choro bimunonga no igurira kakonje shirinje nkumezi 2000 peke yake enkumi bire zonka no basa kutwara motokeji zo bari nyine Ekinihiiro tushanje offices zito muri Boma mu Rembo Rwambara ni woriyo ko mcharo orinkahire bekangwa horhona haro agent wa Radio West mwishirira kuguza kakonji izoberi Ekinihiiro obase kwehangurira motokeji otakayikiriza abafere kufera noza kuvuga no muntu akujya nyinyi no bukonji bwe motoka obwari kubiya na kugira ngo office o aba agent wareba motokeji jemereze neza kubanira bo mucanga cawe shaha yona obashabaka konje no manyekera be kiriyo mu Ekinihiiro doctor wa music Jose Chameleone ya confirmingire kuna kuba nakweshongora iworijo mu Ekinihiiro birabiri na mwenda rero harona no ndijo mweshongozi wa mani wa burenge rwizoba Ray G nawe ya confirmingire kuna kuba naeshongora mu Ekinihiiro hariho mwana wa eshongwire ngo owoma naza kuba natuwomesa hariya mu Ekinihiiro gwe nibamweto ha Geosteady naza kuba ariyo na Jackie Kazire nabandi binje munonga beshongozi iwe gumano reba TV West updates Ekinihiiro nsa kuba ndikusiho abeshongozi aba confirmingire kurwo muri Kampala Mbara na Uganda yona